Khatana, Mendangsangla aser Buba Cishisalok Amya Nukshiluba Kanga Akida Nukshi by Ipan Arwala Tinabishi Saba Lai Nukshiluba and Kibon Akunze Kanyumi Lamelo. Nukshiluba Ipan Kibon Akunze Asantangata Mendangsangla Kanyumi Lamelo Nukshiluba Tasaka Yamai Asa. Mendangsangla, nah ini orang apa?
Mendangsangla aser Nukshiluba Mendangsangla aser Nunger. Nunuki taneni our organised. Ni yabu maranje. Anongji sister ni asma shi gedangla. Mendangsangla tanena inger adapi inger polisa aser. Anongji asma shi gedangla. Nukshiluba. Na ya zhongzhong angno. Na budang sidir bani disania aser ana new zong lima asma shi. Mabangkang sekalian, Nukshiluba suku da angashi, panajisa ajumbenang mendangsangla aser Iba usang angasya, kita ngertem mendangsangla kitangi atensi. La aseneji lar semjeka ajumpena sejauh waktu. Saka iba semjeji mabangtalang ka Malaysia aro aser lai usuka yamai atensia aliedang ashi. Akan lir dem asushi dan sezi Otsü tachung. Mendangsangla akan litang yemjapong au punukja la aitse. Saka miyun seng lima, shibai mimje dem uji u penang aketse. Yang ji uji temeten angutse. Akan litan seka alitang uji shia tintang takam alitse. Iba Otsü ajanga ayung zekar.